executive member beripay ke tenat kampen roy ke Cassis Autonomous Council ba power soklet wa pensiai paj ba halo ki daw kajing bempat yo skim ki MDC ke council hari constituency jongki habukran ciklat pas kubor mata sengi ba powel ong ba hakini ki benai ba dep kadun ki jing ut na ki MDC bagi breuru ki ba ong ba wat hadin system na kalian ke executive committee belam de voice of the people's party kam simla penmi kinu ki skim nani kampen roy hak sinong kitau Wai tu baka estuk committee kam simasyong klikti handai ka tristom man pha cha sokal padang man manjur yaki skim baka council ka pan handai ka jing slem ka dai na ka jing parking plat ki kendon yang ka sokal padang ha ka batang bakala tiak lasya kentai katkum ka jing ong UM gidon aja sospa san phanyo tri ki skim kentup sia ja sospa absan tri ha ka tai kran bat ha ka on tai kran gidon sia ja apa atli bat yang skim dai ban tap ne upload ha portal jong ke Ministry of Panchyati Raj ke batip kam ka kram swarai wai thu ba na ka tai kran ke jing tawa ka poi ka live sau pen iwei klur kat ba ha ka ontai ka poi ka ap ar poi ru punyau klur tengka bat ke 15 Finance Commission kan kut ha ka live way tarik lebel aja pundu bat om tip ka suka India ka menjul em yakini skim nama ba ka po ka kimha handai Ukelmen ban yo nama bladep ban upload hak portal bat lada menjul ke soka India shua ka live trik lebel kis sayo ban petrikam yak skim ya snow ni ki brai ba da ba ga jitu na we ne ki member jaga de se konsel ki jungi ko ong ba wat hadin sistem lu na kaliang juga isi ke boleh alam ka voice of the people party kam simna la ban penmi ni ki scheme ni ki kampen roy aki song khao gadan ru ki wat ki pai ba nong bo jungi ru ndi tang ba konsumsi jonga de klik klik konsumsi ki ba boleh benta yang bio scheme na ka de se konsel ko mo ki scheme ke badai antara ke song khao ba ki pai ba dengan siatu api ba ada i tu ba kan way na kit khot ke yeng ngam simla tiap kai ke bangi le ngam simla ko ai bat sai tala apa du kan dalong kan ni ka dorban mang tega ju mo tala stan adu ka khra adu ka ko tari tikila don sibun ki jingkeli ke bede bat kini ki scheme kini ki development scheme na kan ka council ki jungi ni labu ki jingkeli bar lai tali kila don adu mbak ndai ni sku tali ki jingkeli kalau buah harga di pakai Islam jadi skim harga bebas kiwe dia kikam dengan apan jubah be apa yang terbar teh harga ski ke bandeng kong ki jengkeli ki dia pakai development kem kem cenderung harga ski ke baar kila adrong kumba south teli ki jengkeli mah bedi bat ki skim ke pelagi dia pakai sel dan re harga ski ke baar pat ka bas ski kalau mana kalian u nong ki jengkeli mo u dekat ke yang semlawan tikar ko penyak ni apa sel apa u nong ki jengkeli u klemwan melak ban jubah tadi ka ban kong ka baaru akasi ka bakut jo ka bar bu biang sa sauteli ini ki jikeli ki bedi bar ka development tenre namar ba to ski ka dono ka jing jaga jikla do jong i ampi bedorong jongi na ka leng jong chairman CM bat njur u nilam jikla persya ngin ong ba ngin nim sim shu ki ni kam yu session tang ki kam ki badan kam kata tamban pas ka budget bat ka wi ka an ka bangi pendu no ya ka pension scheme jo ki MDC ki barem tingim simna yo la shu ban syai bagi ni kecil ni. Jadi mata kata ka ngasno bakalong ka badan kam mangan syai kam tam ya ki pai ba baro. Kena bakin tip ka ika wangi ni le bat bali min Islam man pelai ni skim. Te kam baju long ru baju long hi kini kisam ki badap dia mengela syuti ya ka isi yang ni. Nak kalian ka department ke jungi makala le akan dikisam ki badap. Lembaga jo kan skim ki bawan lembaga 15 Finance Commission. Ketika 15 Finance Commission ka standard arpo arway bagakot untuk senem arjar arpusan arpon rio. Te hapo kan ka isi jungi hadi mengelapan ki proposal. Kambot ba habaki ngile ini ki kampan roy la kanong siki silong siki gun kan ngile be kalian ka department ke jungi. Kambot ngipan ki proposal, kambot ngipan ki ajing tho siki baro ki MDC. Bagi submit ki proposal ke jungi. Kambot ki jing tray bagi tuak menteri hapo ki konstitusi ke jungi. Ya kan ilale aru hadian ba nakaliang juga 15 Finance Commission kalau penmang bisa mo na penmang no arpo kan no arpo kan no arpo kan no kumta tet tiga ni ka pangilapan nakaliang ka isi ke jungi hanu usnem arjar san ka day nam ta usnem arjar arpo lai mo ngin sutu kadau kalong ba ya kan ka 15 Finance Commission hakini ki isi ki bladap kilala ban kam tamu arpo bat arpo kemudian ketika kamram ke jungi pat mengin pan ki proposal ni kita ki kampen roy haki konsumsi beberapa pair nak kam tahu arpulai bahkan ni kedai nam ta ka
first installment. Hadian bagi layo adi mingla dap ai ki circular syabaro ki MDC na kilang juki baro ki membari kila ai ki terwa ke juki dan ki scheme ki ai bikin dia apa juki. Ti syo juga tang apa persyafi bahakan di 50 Finance Commission ki don atli ki scheme ke baki on ki tight but ki on tight. Ngasai pi asmi kata. Teh ka tight ki bangilaban pedung ki scheme ka tight. Kebumang gilaban pedung ya kini ki umbam umdi mo ki umbam umdi ipung ki jaga sajan bakam tater hakan ka tai pat ke don atli ki mta kawai bagi di ban submit ki scheme ke bagi bat umbam umdi bat ke apa ka dei bat ini ka sanitation and ki panchana kumta hakan ka tai ki don ki scheme bagi submit ki panchana ha ki school ki shnong kumta tater bat hakan ka mta ke don kawai ka ki ongka purchase hakan ni pat ngilapan perung ki scheme ni ban ki kali ki mo kata kadai but nakalian ka antai pat ila man perlu ki scheme ke bede bat ki footpath ki maran football ki jipun bhai ki school makam ta ter te hadi bangila kut ki nega por bangil pan ya ki jikterwan ki MBC ngila yo hadu kumba arajar sospa san pinyoteli mo arajar sospa san pinyoteli ki scheme kemudian ki palapha la ki jong ki jong sensi ngar ngalapha ki la ki jong sensi ki ha Kabumbat kini ki araja sos pa anyep san punyo teli ki baket tup akan tait ki don kumba syaja sos pa arsan pada kan ka aga antai pat ngila pendrong syajar atlik ski kabumbat kentup ik footpath kita ke mana football kita ka saja baru kita ya baru kini ki scheme ya upload akan taka portal jongka Ministry of Panchayati Raj ka bagi ka Igram Swaraj kamu dapat pendrung jong kamu jong ka lekadam la ka jong lain kra la ka jong ka mairang la ka jong patum ta hal ka jong kita consi bat kan kala simpor bha yangi bangin pendrung ini kisi kadang kalong nomor baka state bha ka perking bha ka guidelines jong ka 15 Finance Commission ong nak mentah ya kam dan football ngindum la bat pendrung ha ka tight scheme kamu te ka bat ya ka jengkut di sungai Imla banyak mix kita. Bakal simpor kunima dan na penjungi kima baru ngim simala pan lebah ta korkom. Ongro kan su ini pi nuksa ka we ta bakam ya kalon ba. Mentang isna ya ka jaka saja. Ya dam ya ka apa ki lundun na kiwa. Isna dam ka kan baka kan lang. Pada ka juga por nomor bangi ice cream na ta saja nyap sna ki jaka saja. Kumgi sa dam ya ka kan saja syarul. Ya marsna ya ki jaka saja. Bat hakan ni ka bentaru ya ka tukadam. Kami ikendro ya kadam ka ha baka water kat bai ka dia cakap saja pat ka haba ka sanitation tigi babu na pernah jungi ngia baklai kata ni abi cakap saja ngi penung lang bat dam pat cakap saja pat na kalang juga guidelines kam simla pedang ya kata maka portal ka kentai ya kata tingnya pen baik bun bahagi bakum kita dia hadir mengela pen baik iki di baro ki araja sos pak san pinjul ki scheme nila upload akan ka portal juga Igram Swaraj idon ki halaka silak kedai penduduk kita ada katai nah ka antai makapoi arf-arflur dari penyulap rapo eja. Tikini kiha hausnem arajar arf-arflur. Jom dusnem. But kini ke 15 Finance Commission kan kutno akan lain potret umat jom dusnem ajar pendiri. Ingin tip lah kasokar India karena menjun yang ini kiski. Nama bakal portal tibet. Karena kita kejekerman mengalami upload agak portal dan kejekerman bah ilapan mereka menjadi scheme dan mereka suka dia akan menjur apa jam ulai koi terima kemudian ilapan mereka menjadi scheme kadang kalau bangim lah ban ra shawi pat shawi sang ban wan mar bagini kita dan lap sebel bangim lah ban ra shawi pusna dan rai lara kasokan India akan menjur ini mo ngidan pak sakata ka bagi ongka 16 Finance Commission kalau kot ke 15 kan 16 yakin ini scheme ke baru in up ya guidelines jongka 16 Finance Commission kemudian terwab ya lagi ni jujuk scheme ni bagi belum no aga 60 Finance Commission dan lagi no kerja kerban makili ngelewan cepat Delhi ngelewan kedua ya ke Finance Minister ngelewan kedua ya ke Joint Secretary ke Pashtiraj ke Finance ke Ministry of Water Drinking Water betul ter abang ngelewan kedua ya kita kerja bagi ya kedua khatam abang perlu online ya ni scheme lalu mengisi mangi ngilas guidelines to amang dibansi online kamu ini cuma ada cek tinggi si online web. Banyak kan ingin terikam lalu Oktober juga sampai jelasan, banyak tak kaya syasat. Kini kajian si juga ia di bill tinggi berapa dia kajian terikam di video ya.
katakan dia bagi kisi ka bomot ka bangim simla songkliti na do pengisi ti ke isi rai ina bu dia ya ka jing trekam ju isi ber tam wan penjanai wan penha ya ka jing trekam ju ka 50 finance commission ha ka ba kini kisi baro ke bagi terwan ti MDC ke dei na ta kisnon ti thagu ju kam dei bagi trekam hani ka council ke jungi hindi ka dei ta kisnon ta school lalu bagi asyik palang bagi snapan kana bagi tantan mo football ki football ki bubun ki ba la terwa de ki MDC ke tinggi sukman bagi nalak ban upload di kini ka basam ta kalau mengin susna sa tang ya ta action plan bagi dan ke kerban ngele keren ru bagi officer ngete ko dari bagi menjor di kini skim na mangi nyo pastam no kala menjor no apo jong ni ka uni financial year ka 15 finance commission ko mengira ko kam ata ka ba ar pa kalong ba balong ipi ni layawan shani sha tali ban kerpat ya ka Ministry of Finance bahkan juru ya ka Pasti Raj Ministry bahkan pelat no ya ka second installment kene ka second installment jong arhuai arhuas apa mo nilayo hau arhuar na kalian 15 Finance Commission snap kala earmark nani kalamang arh soklur life hulak tingka nam tau arhuai arhuar te haka hausan ajar saw kala pelat kanat lur kamumot kasiteng ni kanila arsa pala pala ka haus nam arjar arsa pala yo petrika mi kiski mo kumukano kile kiski mo pero te ka masakot kadai stang ka second installment jong kani ka antai mo ka badai ka bangina patri supat bagaimana supat hari ka jong de jong sedalia di menglia kendu ya ka minister kala batai yani yaki guidelines sebagai di buat pati hari bagi wanda dalhi ni ya buat ya baru kini ka kini nokta jong ka trashitong yang balik yang kata audit online ke bapak Julia menu what office jung ejir ka syam sitong balik yang kini audit online nama tadi ke berat semua yang upload ya baru ke receipt ke cash book ke balale ke stabil mono i footpath masan 2000 optional ka jong bil isna ya ke pugom lu yang optional ka jong bil baru yang gitu ki brochure ke receipt yang man scan upload apa online jungi kenang bak office ejir kan ya audit arbana kala simpo de ko office jibale ko na je tumla maka de system ko tumla ngila le nu ngila pembe ko office ji ngila phone yang simpo de hi ngila le offline audit no ya ale offline ku officer je ji ula ban le audit hani ko basitayo ban ngila ban pendap je kata ngila yo ko audit report ban ai ko audit certificate hadi ngila upload ye ko audit certificate jong kan ka arklor mo bi yo after installment di menta ka ba syukur punya tu ipi ba kalian juga ministry kalau pelat ya kalian second installment kepada arklor khasanak ka komut na kalian kejungi ngila yo ban sino ikidel ibaram ke bala pentrikam na di sistem ke berdep ini kalian juga kamu ya mencharge ke development ngapan power sungguh ya ka Sokar India kan tambe ke Ministry of Finance ke bala snap ke kejung dari buat kejungi ya ki officer ke prepare dalam kete central ministry kam tam ya ki nong tray kejungi itu ipi banle ban scan ya iwe pe iwe reset mo inde tang iwe reset ru iwe project habasna kat no ke jinghe akan ro kat no ngithiet de bilat kumta ki don taru saw santli ki ki book ke bagisna nya baskan upload ki ha online kasim ko de ki thok ta de ki busni bun banai bakin no tray jungi habas chongit adu sibaji abaje ne tang man pendiang bande yang ko por bangina bu na kata kasar pen dengan aculah di kilo try ke jungi ya ki chief engineer jungi ki batriston bak basukman ke dikatahi bala pelat ke dikasihkan installment nanta ka baar pat ka baar mo